por ng soban penpau ya ke jikublay ya baro ki ba jangka Riboy district hi baro kawai ba ngilai kenjo seka snem ke balai po akba lada bio ya ka district kejungi bat ngasoban penpau ya ke jikublay bankan mau ya ki reurang ba ki pakmat hantam i Dr. Didi Lepang i bala la pentrish tom penyo ya ka district Riboy be kejungi bat kumju ru hawing kin hapan ken mau buram ya i late pada sengi bat ki nong mikmat ki bala late no i maji di rembai i masnomik kalwing nang ta kiwe ki rang ba i ki bala late no ki bala trish tom nang ta ban penyo ek district mi ma Fleming nang ta kiwe ki rang ba kiri pakmat kibe don bentalang ban penyo ek district ban penpau ke jingkublay yaki ba ke yeng kesem bat kumjuru ngaken tu ken pau me baro ki paiba jong ke district ke jongi ki nongyalam na ki district ke jongi hi baro ba ki nangla ban trishtom kumno bangin kentiu ya ka district ke jongi ba kan long ke district ke banang roy haparo ki benta bat ngapen pau ru ya ke jingkublay kasni burom ka bakrapang nadu kli du jeng district deputy commissioner SP ki officers baro hagi department ki repair ki bedon bentalang kumno ban kentiu ke district kejungi bat kumju nga penpau ru ya ke jingkublay ya ki MLA baro jong ke district kejungi nangta ki MDC baro ki nongyalam haki seng bhalang ki nongyalam haki kenyam ki repair bat kumju ki paiba hi jong ke district hi baro koi ba ke nangkiu habaro ki benta bat ngakid tu bat ngakid bok ke ruang ya ki yeng ki sam ki jong ki bat ke district ke jongi ba ke nangya chikrang chikmat habaro ki benta blishun